hey when ya press conference kan han bot sai ve a kan somna tom takte min ngai poi mo saka DIPR akan hu tu tele media kan unaute heti zat inon tel thei hi amma saberin in zawai chunga alom thu kan soyani hei ke mani lampang hi hanin enge ming le ni na chau han soi masaka thain ka sia ke hi chairman kania chuan kan member za takte hei pu walang ngai saka IS retired ania tin heta PB lian thang pui MIS retired ania mela in share te ania tin chu ba ka kan official te hei pu wanal moya MCS kan secretary ania tin pukela rin kima kan additional secretary ania tin he tilama pisang zo sang zo li pachuau MCS controller of examination ania tin puke rosiam liana kan joint secretary ani bokani tian a senior officer chin chu kan kima winia hianin in ma kan ron in pho chuk tani he nia kan achung winia kan press conference nei chan tele thil dang te kan lu main ke mani lampang kha hanin soizuk thain ka sia hei mimal chungchang deu te po han soilan narem chang te po nin kan sia Mizoram sarkar du sakna wangin jun ni somni pakhat sang ni somni pani atangin MPCC chairman hi ka chelve ta kha ania hei ka chuasan hun hi athleng ve trep to maya kan chunga keile ka thopuite kan member za takte le kan secretary le officer dangte le heta staff zung ten thanim ngai taka ma kan lo lak na sara kan kan thil ti chuate han soilan ve hrim point ni khatlekin kadua point pathum han soilan kadua pakhanda chuanin he tun kumni khat chungin building renovation kan tia in beka hemi floor poya thar hlakania commission floor kan an tideu bi ka chairman te member te room thar kan nia tin kan secretary tele officer dang te point tikhanin kan room thar kan nia he so lift te kan nia tiang chuan kan changtlung ve sota na po hi mani lu khan kan zo chawani ti kha kan sui lang ma sa duwa tina panina chuan commission na thok tu te service matters si kan ngai poi mo me maya an kaisan theina turang chi te tin an promotion post hey an upgrade ta han nei pel ti te hi na satakin kan beya tun mai mai khan kan lo tinga commission chuan tuna kan sarkar thar nen apoin lom thu kan soi ani ti chuanin hei MPCC secretary hi tuna tang chuan IS kadar post ani to dona Mizoram sarkar order chuak vek to ni tin chu baka chuanin additional secretary post te kan nei thara tin joint controller of examination post kan nei thar boka chu MCS kadar post ani bokani tim chuanin kan officer te tun mai khan an kai sang hloma additional secretary thar te joint secretary thar te kan nei ani kan changtlung sot viawani MPCC ti kha kan soi andua tin a pathum na le kan ngai poimo ber chok chu tun kan hun chung hian na satakin heng kan kalphung examination tele interview tele thil dang hrim hi kan siam thana sa hle a then kan ennuna kan siam tha tin state dang an ti dan te kan zir tur kan in tira chung te chu kan heta Mizoram kan lo man tang kai thei tur chin nia kan siat te tiang chuan kan la zela tiang chuan ziak lo an lo kalphung an lo ti dan thin te kha ziak tein kan da thara notification te guidelines ta te kan chua tam taka oma theina veka tin service
exam combine the ang te kan combine na proposal Mizoram Sarkar ate kan thelu mek te po kan nei ani tin DPC kal phung hrim te kan en no na tiang chuan na satakin nge ni kan siam tha ni in kan in hre heng zong awang hianin amimal tak point lomom hle in ka hre ka keima hun chunga he thiangang nge ni in commission pumpui han mason na kan nei na sa hle in kan in hre chumi atan awang chumi chungchanga chuan pik takin kan member zaung takte tin kan secretary tele kan officer tangte troi om na awang ania ani na taka chon an hlo tlin na ani zoka an chunga po pin nia hian lom thu kan soi ani chuan kan subject a khan kan lu tanga hei tun naya media sang ale social media te MPSC exam kalphung abi takin MCS combined examination 2023 chungchanga thuleng wak atam hle ni ti kan threbikin karinga hei hianin exam MPSC exam beitu te rilru atele mi puite abolok thalo le hlau thonom te a hlen pat kan hlau le hei MPSC hi aza oma India Constitution ina ASEAN India Constitution part som pali na chuang constitutional body ani ti kan threbekani sarkar na thok la alatu tin service matters ti sang confirmation te promotion te tin disciplinary case te thleng powa thu nei tu le mo phur tu ania chuwang chuanin kan na hi ari thle tu na ya te na te pek bel zel kan nia chuwang chuanin tu na poyan kan ma chok na he tam me ma chu te chu than hem ngai taka thok zel turin tu na hian ma kan la me kani ti te po kha kan soi duwa tin hei MPSC as hi thattaka pangai taka na atho zel hi ramle namta na thil tha ania chuwa chuanin a credibility ti niam thei zonga malak na ti hi a tha kan ti loba chuwang chuan veni hian kan MPSC ina kan exam kan kalphung dan tele thil dang te po akhai hoi te po neng chu chung chu mi pui ma pho chuak turin he press conference kan ron ko ta ani an seng than heta media mi te mi heti zat ni ron kal khom te kan lom ple ani chu opening remarks ni phot mai se ke malama tang chuan achung thu tak chu kan official ten an soi do na chumi ma chuanin kan member zaum tak ten remarks toi te han soi ve tur te anom an nei chuan chu hunin siam nok ten pu chairman kalombe sai turbak ani si chuang len lawa kan sia chawang in State Public Service Commission hi India dan kuin huaya din ani angin mumal takin nom senei takin system hel taknia kal ania kan ngai thak ta kan khan tun haya social media tele chansin bu ate lolan ta ka chuarin khai commission hrim po hi mi pui mi mirina akal phum enga mo chen hi chu kan sia ti ra chulani chu ti long chuanin thil lo nge hi mi pui ten chu di kan sia le thil chin sang an sia thi tha ti ngai tu na ni in voina po en press mi zom tak te kan han som chu ania he kan som na ngai pui mo in voina in local tha nen he kan lom le chuan nakina kan han soinga nang mani lama tang ko in zo du te po om thea chuwang chuanin mi huna phanin la khe ke la kan da soi zel dom nia toi tin kan soi la kang saitur kan nei lo amai ro chu voina hetiana press conference kan ho tu ten nei andu na chana hi tin pakhat kan soi ve do chu kama kan chairman le kan members ong takina asoi ang khan MPSC chu kalphung fel tak neya ngoi renga na thok mop mop thina ni ana tho dan tele kalphung te hi
mi pui ma atar lang in achievement te po atar lang ngai lem lawa amero chu tu na ya chuan hei media te social media te alo chak to ma henga hianin MPSC kan thalai te na na officer engeli officer group A kena latu mo phun tu sang berani na hian thalai ten MPSC hian rin na an nga apoi mo a rin tla takin ring ngam takin fel takin ngoi rengin na thok thina chunga chon tu na ya social media le media te manga MPSC zaom na le arin tlak na nge ni mi te na an mu he the ang zonga thu the dar le be na te to hi poi kan ti a henga hianin MPSC photo tele tin kan officer te po anin hong ani chu wang chuan henga hian complain nei tele lung oilo na nei te po in engai pon MPSC hi ngor ring na thok thin kan ti rualin ai honga complain nei tele har sat na nei te lung oilo na nei te po helai han local the thin ani ama ero chu media te khati angkha tala na lo ni ta ka chuan mi ti ten thil chiang zo kan sha the turin MPSC kalpung le examination chungchanga thil kalpi dan ka fel ta ka mi pui te pon thu de kan lo sha kha poi mon sha ta bani kan ho tu ten tiamian press conference te an bot se ani kama mi te soi angkhan wo ina media mi ten hai te thulai na tak la thin in ni ti kan sha sites engeli site khat chau ni levin media te chu le lam pang thu mi ten thu an soi ngo ta kharing ngot la bin le lam pang site te la thinin ni na sha in lam pang site poi hi han clear ve te u mineral sha pui ve te u ti lo kan ni khalaya khan nang ni pon ngai poi mo benin la te po lo mong ka ti ta se ta ni chu ka soi the ni mai ro se ni ma ti khanin kan secretary kan so manga kisun kan official te nan ti zoa ke man kun ti mayang concluding remark to te ka soi lenga ti chuan zona le chan na om chuan chun hun chu kan mong le do nia chairman long ambe nakila kan first statement siam kan on siamanga in lo en tektorin tolte kan siam chu kan chia chuakanga le kan sei bel bokanga kan chairman le member te an soi ta kong khan opening remarks hian kan press conference chungchang tele MPSC na dala kan pui dan chungchang tối tiết cần soi cho vào trong cái soi non tối lên lúc anh lưu xe đang in một thứ mấy anh MPSC hi là tổ sang để anh ấy mấy bác promotion te recruitment promotion confirmation regularization te mấy bác absorption kan te in disciplinary case te po hi public service commission ni na acha ati pui lok chuan sarkar na te hi mấy tổ ren lo ba tôi nói chuyện chút tiếng anh ngã bình mình phải một tập đội tuần này mai rồi chú với lại hiền cần các công chức chia te cần xây vết sen là vâng cần xây vết thì trong lầu chúng trong in bị quên na MPSC là thọ đàn các công te mà dòng lệ tin tuần này thì kinh tế anh lầu xuyên về chủ chứ na cần ngày te cần xây đó này abi takin tun hnaya thil thlengah hian MPSC na direct recruitment kan kalpui thina abi takin written exam zona kan chan evaluation kalpui dan chungchanga soi atam hlea chu tiang hian han sei tai la MPSC na written exam kan neya zona chan answer sheet evaluation kan ti MPSC san chhong thum 3 stage evaluation ania angina kalpuya stage kan na chuan first evaluator kan tia chuan han in pota chumin nuwa second evaluator anom lea chumin nuwa chuan third evaluator kan ti mai scrutinizer anom lea chhong thum apal tlang nuwa chau ri tin exam result hi siam thina ni evaluation chhong thum kalpui dan toy ten han seila apakhan na chuan nakila kan controller in answer sheet sample ten a chip chuan le zualin kan nge ni avan sei fianga ama sabira chuan exam kan han zawa answer sheet kan la khoma ati dan chip chiar zong report dan te top sheet ti vel zong te phe se ngai lo ngai tai la answer sheet ka first evaluator kan an te ta instruction field ta kan pe ya chuta chuan kan answer sheet
body a hian answer sheet body na kina aron ta langa hian mark pe reng reng lo tur ni mark pa reng reng lo tur ni a siang takin kan jia thina amai ro chu e ti pal thil thuin kan evaluator te hi kan share thin angin sekula te college a te khop thin ne wangin answer sheet ta mark lo pe khian lo ti than de wangin ti pal thil in lo pe thina chu second evaluator first evaluator ina alo pe pal chuan second evaluator khan akal main khan pe kal kha khuk re thina ni khuk re thina ni na chan chu second evaluator kan first evaluator ina amak pe khumi alova mak kha kal tu le khangai ni so independent evaluation pani kal pui kha kan di chen da ni chu tiang ani wang chuan khatiang kha noi wa te kachina san cho chiat te arem chan da ni nan ke thina thang pui kan noi wa thina second evaluator ina alo first evaluator ma humi alova face evaluation kal pui te na to ra ta na pi ni ya chu evaluation stage one ni ta ti chuan first evaluation zo no wa khat anon lakira chu ta chuan answer sheet kan han pek le don kan first evaluator ina mark kha khoya nge an pek ta kong answer sheet an pek lo chuan kan ti mai pheya nakina sample ran soyang akoma hian question pakhat na son mark chu mi za ta pe ti khle na tur khaum ta ni apona achunga ni lovin ma se pi pal khila lo ti khaum china wangin chu an han khai re thina ti ran kung ve kum thin dewania pi pal thin ni wangin ti chuan second evaluator po chuan an pile ta mai na ma ko pen na tu tabulation table khan an ma kan da le thli ta chu first evaluator in ma ka pek za shmi alovin ati ko ni ta chu kan kal kung MPSC kal kung ania ti chuan ma kan pe zo nuwa chuan MPSC khan kan confidential section aron thelu le ta ti chuan first evaluation le second evaluation zone ni nuwa chuan scrutinizer ne na pe kan ta chu a stage thum na lung ta scrutinizer kan first evaluator le second evaluator te mark atangin final marks kan siam ta entenan kan controller nan soyanga achena chuan tapang ai chuan an average ta ti tekin azra som kumaya atam chuan ti ten ne nok khom chut ta impon ni se final marks an siam ta chuan average an average sa tina thena chuan average sol pal te pom the worksheet anga tia oma wang khan ti khan scrutiny table khan scrutinizer kan final marks an siam ta chu MPSC khan alo lut le ta scrutiny hatlang pui thun MPSC office ti thina niya engemaw changa an engemaw deuh chu amma se MPSC office confidential tapati thina niya ti chuan scrutinizer chuan final marks stage 1 le stage 2 stage 3 na chuan an siam ta final marks a siam chu MPSC tabulation ti ni ta MPSC han mark akan pa in kan lo belin mo kan lo pain mo kan lo siam kan lo lem lo ni ti kha heta ila MPSC han mark kha kan tabulate ama tabulation ti lai khan engemaw wangin soyang khan question hi chanza tu te oma access pal tu pom theya in khati antenan question nen khan lo check le ka tabulation stage tu min oma achip je se do san in ta ni do min achip je le tu theya lakina zo tu na le kan la in chang je pe tu ngai la chuan an tabulate ta ti chuan written final marks written marks kha siam so thin ani ta MPSC na exam kal pui dan hi kan soi thin ang de khan ngoi renga hetia mi pui wan tlang khet lem lova confidential ka thok tin ni kan expert to te po kan puang za lem lova in expert ten an to dan te scrutinizer na scrutinian ti dan zong hi confidential work stock ta kan ni wangin ta lan lem lovin thian om thin amai ro chu ati dan tlang pui kan soya nakina a demonstration ang deu nen soi tai la MPSC han kan exam kal pui na han expert tam tak kan mo kan sor thina chung te chu question setter hi pakhat mai ni lovin question hi set nga mo za kan siam te thina question setter chu mi nuwa chuan question thang kha an lo moderate final question siam turin chuan first evaluator an oma second evaluator an oma scrutinizer an oma MPSC na kum chuan exam kal pui han expert tam tak ro thina nia anni tepo hian lo te kan pe sang thei lutuk lova chu ti chung chuan MPSC recruitment kan thil pui mo ta kan ni ti shein tlongai takin lo thina
MCS NP na MCS combine 2023 khan exam khan tu na kan sei khang expert zani som pathum ma kan mangani zani som pathum lai ro tan ni exam sang ne chon expert kan man men je chu khe te yam ne MPSC chuan he hun rem changa hian exam khanga expert kan ruat te expert na min tho sak tu te chunga lom thu kan sei ni cái tiếng expert cái bên thì khép lệ thì nuôi thấy rằng social media là print media cái thu thể đó là lâu mi MPSC chẳng phải thì ta rất là nhiều MPSC India Constitution in một cuốn áp bệ ang nghe in chặt các bạn học tu in thể to in mà ala chỉ na ala dễ đó na MPSC exam lệ là tổ trung trang khi tu này tiếng chuẩn các học tu tên này là rồi phải thấy rằng cái này tin MPSC exam kalpui dana mason na tura rot na nei te chuan englai point ziak le tongka in thlen thereng bokani abi takin MCS combined exam 2023 chungchanga hian Guwahati High Court Aizawl bench writ petition WPC 11 of 2024 thelu ania chuwangin he exam chungchanga MPSC la kalung oilo na nei te thu hi court in dan angin arel fel tura in chiam me kani ti hiat a thap ko me Mizoram Public Service Commission hi state loya ngala na mo tu sang ber an ya wangin mi puiten rin na an nga hi thil chu le poi moi me mania chu wangin thil khachiang kok lo te le lung oi lo na nei ten MPSC hi ati ming chezong an kalpui hiram tan a thalowa MPSC chuan poi ati ta sitani ke statement hi kan don semanga kan hemi chungchanga zo na nei mo ke bel tu nei mo ken azo theinga tu la chen kan control of examinations pijo sang zo lin kan exam kalpui dan evaluation kalpui dan han ti bi kila an soyanga a demonstration ang dewan tianga chu nuwa pu ke ro siam le kan join secretary MPSC examination local pu to dan history tele kan local pu dana mala na te koi mo zo ten ta len kalau misal jika itu boleh kan hutu teni tuan insensian pun along ini sangat tu dikanin akan seito akala maka tuanin itu antara seito lem doang kan hutu na ansoi angkan APSC in direct recruitment atala examination akal kuida na hianin process pun taka uma tu a stage tinaka seiti adon po nila soito hi atang ni amaro chu tu nai bo wa ka ni social media te an evaluation system hi ti han ti te bil le pai them han ti chung chang ani wa han evaluation system bi ka kha han se ya kan do de bi ka chu an ni ta kan pu te nan so yang khanin khami ba ka sha chian de emo kan ni chanin pai ni koin kan lo cha ke tu ko ngai na tho me kan secretary sir khani na theory no sei bet to amara jo theory han sei hanin kan answer booklet te la hungai den lo tan te le he klaya kan tabulation sheet la hungai lo te tan so na confusing thei dia mani so wang chuanin hemi kan answer sheet ne na han explain te po hi a tho ne kan ya so wang a sample kan ten kan ta hi kan answer sheet jo anita hi convention kan the equation big MCQ nilawa chuanin MPSC na kan man ani hemi hi exam zo bi le khanin kan secretary sir na sei tong kha examination being a confidential section yani hi kan lo receive ka ni tu kan exam attendance sheet nen zong kan lo en dik huwa khan evaluation process ka lang thei na rin kan lo ko sa cái lo phát claim mà đủ tan em cứ đi kan cái chỗ đó mình ta cái mình đủ tan hello em tan vậy có đại cái thôi mấy cái mà sử dụng sẽ kan chung zong le anga kha kan lo don huwa ya kan dong ki nen ti ti kan lo check thina so mi kan don huwa chon ko ding kan pe thina ni ala ya kha code number on ya a phain ke chuan coding kan pe zo yan evaluation kan pe theina tur khanin het la ya he mi the bi ka hi kan pot thata ni a chan chu candidate roll number in ja na ni
มีหัวจวนให้มีเพจกันโปะทักหัวพานิน first evaluator กัน secretary นั่นเลยสุดก็พานินกันสอบตานี่ evaluation นะที่มาตัวนี้ evaluator ที่ appointment กันเทคหน้าพานิน evaluation อันที่ลายอัน follow ตัวตั้งแต่ instruction กันได้ตัวจริงๆจวนนี้ evaluator เร่งให้มีอเพจช่วงยานมาขับตัวกันนี่ละที่อาคารเป็น instruction ว่าจะมาตัวนี้เนี่ยมาจะ secretary สารินเรนเซียข้างที่ฉันไม่รู้ในลูกตัววางเต้ที่ไปที่ตัวเต็มกัน evaluator เป็นมากเรียนเป็นอะไรนั่นชีวิตที่ไรอย่างมากกันวันเสียแล้วมาตัวช่วยที่ไรtable ที่ first evaluator นะ table ที่ไม่ไรที่อเมริกาที่ไรวันฟิลป์เขาจงสีอินช่วงมากวันเป็นอะไรเราอมตาอันนี้ที่ตัวนี้ช่วงมากกันวันเตะสีตัว second evaluator กันเตะตัวขัน first evaluator นี่นะมากเตะขันช่วยตัวถือกันที่อาคาโนเรอะไรไม่จำเป็นขัดนะทีมกัน evaluation ที่ three stages of evaluation กันในกันที่วางขันตัวดำ evaluator ปกติที่ไล่มากอารมณ์เตะขัดกันไฟไม่มากกันอยู่แล้วขึ้นเคอยู่แล้วที่วางกันโนเรเราง่ายเลยก็จะมีถ้าตัวน่ะที่นี่answer script โนเรน่ะกันอันลงที่เราสอนฉันจูเรานี่ตาที่ตัวนี้ให้ evaluator น่ะที่ mark สเต็ปนี่กันกดสตาตัว second evaluator ยัง independent evaluation ที่ตัวนี้กันเป็นชอบเลยตานี่ตัว second evaluation นี่นะ evaluator นี่นะที่ตัวเราส่งที่สอนว่า MPSC กันเราต้องเรียนเลยจวนสุดท้ายจวน first evaluator เลย second evaluator evaluation table sheet จงการ scrutinizer กันที่ค่า evaluator นี่นะคัน MPSC จวนนาตกตัวนี้อาการฟ้องเลยตานี่ scrutinizer นี่นะเราที่ตัว Indian kan secretary สารินานี่สาริว่าตัวunnumbered answer อเมริข้างที่เราอเมริจวน market เราตัวนี้ evaluate เราตัวนี้ข้างที่กัน first เลย second evaluator ที่นั่นที่เต็มใช่ปะตัวบางจวนนี้กัน answer sheet ที่อันนี้กัน table sheet ที่พอกัน unnumbered ที่ที่คนคนจะพูดตา excess เราจวน excess ที่คนคนจะ mark ที่มี first เลย second ลงตัวมาสิ mark ที่กัน type สักการunnumber ตัววางนี้ mark สิที่จะเปลี่ยนตัว excess นี้วางนี้ที่จะเปลี่ยนตัวที่กัน type สักการเราอันนี้ก็คืออันนี้ทีมจะมีเกี่ยวกับมาจวนนี้ scrutinizer ที่อันนี้กัน instruction เลยกัน guidelines อันนี้ first เลย second evaluator ที่นำ marks อันนี้เป็นที่อัน answer ที่เนี่ยยันไอ้ผู้ตัวเก็บที่อาคารนี้อัน indicate สิ่งพวกนี้อาเช่นขจรนี้ให้ต่อanswer ประคับเช่นสิค่ะมาเพียงแค่วันเดียวประคับโจกินมาตั้งแต่อารมณ์เด็กจำตัวมันถ้ามีอาคารนี้ที่มีโจกินอาเปียกที่เอาโจกินอันที่จวนที่ลายsecond evaluator ที่มาอาเปียกโจกับตัวพัดไทยเสียอินอามาคานี้เอามันดีจ้าประคับเสียงทุกอย่างนี้จู่ๆข้างอันนี้อวางคานเสียงชัดนะคะกันที่โดยชีดาทุกอย่างอลังโน่เราให้ระวังทีนfirst เลย second evaluator เป็นเห็นที่ปฏิที่อันนี้ evaluate เราชิม answer ที่ค่ะรวมกันที่ปอนนี้นี่ซึ่งที่ปอจู่ค่า evaluator กันที่ scrutinizer ที่อัน action by evaluation ค่ะอันที่ซึ่งmarks อันเป็ดเลยนะที่ปอจู่เป็นอะไรกันอารมณ์เสียลูกเลยตานี่ขัดยังอันนี้วางคาน scrutinizer นี่นะอาคาส่งตัว MPSC อินักกันเราโดนเลี้ยตาตัวนี้หันเสียหายเสียตาเฮตาหันเสียอินเชียลเตเราอมตาทีนเองให้scrutinizer เช่นกับตัวนี้eraser ที่พอให้ตาที่อันนี้ final marks ค่ะ first second evaluation อินสุภานิน correction เสียงง่ายเป็นขัดยังส่งอันเสียงหัวค่ะเห็นเพจอะไรอย่าง final marks ค่ะอารมณ์เสียงก็จะวันนี้ scrutinizer อย่างจู่ๆเห็นลายกันโนเรที่อันนั้นที่ลีกันอย่างอันวันที่นักสนับสนุนกัน final marks อันนี้เราชิมไม่เนี่ยเห็นลายอย่าง scrutinizer อารมณ์เสียงป่าจะมีเสียงบ้างนะจู่เสียงชัดง่ายส่งเตอัน evaluated answers เราปลาไอ evaluated
hemi hi amak le a answer he in phu to zo ke aron ti na te hang zong zong tel chung khan he ka hian final marks on siam ta ni tu aron siam da na chu a thato first le second na an pe amak ve kha thato ka sha chuan average chon le ta ni chuan average kan la chuan point lo om du khop ne ya I point an oma I scrutinizer ten an ti sol pala ko khan I enge noi warte an ron hanga an han zia thave te ko a oma kan final tabulation sheet ang ei ko hianin ha noi war oma atia han siam thable na ang te ko alo lang thina ni to he ta hian an han ko ta a 0.5 ani sina chuanin one round of turania 0.5 patin lo chuanin headline number ang ka komturania ang kia ko kan chen khat chuanin ti swal pal tu to he live point om jong jong te ron round of awanga he live a siam that na ta chawa kha alo thini amai ro chu khati chung chung khan siam that na ma sila headline at screen le thei te tin quiz stage a ber hian ni siam that ani a bil le pai ani na involving ye he no koi iwa hi alo oma it like an overriding ni om tak alo na sana kha a chui le thei vit me ni chu kha kan kal pui dan ani ta a hemi kan kal pui ni ke hi a khoi tu te ni chuanin kal phu I kan kal phu be re ani awang sia rani mo han thai chia ta han zia thato mo doi vare mo alo oma kha thil thup le dik lo ti na lampang ai chuanin candidate nge nan answer sheet RTI ni ron din than ke ni chuan thal takin hian kan show me ni bo thuk tum kan nei lo tin kan secretary sari na soi ang khani scrutinizer in final mark siam ko ho kan he na ron ni kya NPSC han mark pi pakhat mo ka hi mo tin ko pai kan ni ngai la kan lo ti le thin zo ka ero zo khang zong sung kha adikin endil nan he laya an mark an bil kho me hi atot la hian adikin an average lock dan hi a fil fine ti hi 100% hi kan nau te nan lo ti nom le kan ni confidential section kan nau te 100% nan lo ti nom le a chuan kan DC deputy controller of exam or kan ACE in 50% an ti le a sumi zo chang ke 10% ke an thalo de kan ni khang zong sum pal tlam di wa khan hei hianin enge noi wa an siam that correction nga ya kha aron keng tel ka thina ni chu kai ni chuan kan kal phung re na kan ngai wan kan I in po kan I candidate kan I ngai la wa hal takin kan thar chwa an tre ya amara chu hetiang kan kal phung zong phung hi kan puang zar ngai la wa kan pu kan sei ko ang khan ring tel na emo manipulation om the ti khan ni ngai dan alo om awan khan tu na te ko hianin ka than sei tia ani ta a chu khatiang lu tuk lo de wa kal da na omen I enge chong hok na lang lu tuk lo deu te le om lo om claim de tu ra kal da na omen ti te ko hi kan tu de ho kai shwai na ya kan ngai to chu tia am tu ko san MPSC kan ha ala de le ni ti kha khami evaluation chung chang di da kha chang sei kan du de wa I chuanin I RTI answer sheet in the instruction shi ma hi kan sei ko ang kha ke ni chuan candidate na khwa ngai le du sak na awangin kan I ngai lawa thukum kan le lo awangin ani amin kan thot chwa State Public Service Commission is on kan an the chwa ngai le lo in kan chwa tin UPSC pe hi chuan answer sheet hi a chwa lo shin bok ni in kan chwa ke ni chuan candidate kan du sak na himi an lo hu le a an in exam preparation ta na an hlum tang kai na ani don swan ki in hal takin pun chung kan kan la chwa kami kan la inspection kan la hal sak so kami ti kha kan sei lang tel to a ti chang kan examination kal pu shin shima hianin a process hi a tuya a chik chia ni stage in kha na sikra sei to tha a fit me ni kan enge examination din kan oma examination din chang direct section ke complete section ke lo in ta atu te hian nge confidential papers han khele ti atu ko ti ni ti hian in nge kan rin thu ang ten kan han sei thina I confidential papers khoi tu hi confidential section kan ne ya heng atong ten until nanin
kan written marks a hi headlines I uluk ta kan ti chwa to huwa written result kan han kon marks a hi kan pu te ho ti thingai lo an achana tu interview conduct tu to ni awang khan written marks written interview an conduct kha a chalo kan ti a chu wang sa ni a thingai lo shin ani confidential section confidential papers khoya khan a to me ani kan pu te kan pi te interview lo conduct tu yan written marks an share kun chu fa interview zong an ti zo tu to fit nu final result kan siam don khan kan ba cha chwa subject shin ni chu ma to ko chan hian lo in an lo pel khon ve na sa khin ko ba kha kha an ni in a marks an share ta kun chu ani ta a chuanin I tuna kan han soya kha exam pakhat dan NCSB ka kan kalpui dan ani la direct recruitment exam kan ni ang sa kha kha kan kalpui dan ni man ti ani tuna hoi var te correction ang lang te khai chat ang lang te hi exam dang song sung kan ti a khan e nun ta ya po result kan han score ka ti chwa le ne tu te kan ni kha ha po khan o tho mo a thowa ai chuwangin a NCS exam B ka PP a ome an ti tu po kha ni in la lang len dawa kang lai kan sei do atin e weili a han han sei tel cha ka sha ka chu exam conduct tu te kan ni a I kan chung mai wai te kon an hon exam don han ke wani po kan shom kan lo ti de chin ko ni chu ha chang kal phung kan han le ya khatiam anga engineer kan question setter te evaluator te thin ko in ni a khatiam ang chung apply wai engineer ke po fa ni lo ni ta ka fa in lo exam don ka se ti te kan pu te he ta exam khoi tu bi kan ti tiang confidential papers khoi tu bi kho ji la han kan nau ti a ka fa in tu na exam hi I appear ve tu ma chu chu karon in report te in undertaking ang data chu chu pe ni khanin ani ku chuan he exam confidential papers chu a khoi tiang la le chu wa chang kal kwan tu ni kan han ti le ta chu tiang chang kan ACE te mo kan BCE te amoi na an lo ti ni kan kha kan lo kal pi dan ani ta tun MCS exam ni a po khan MPSC office kan han interview face te po kan long ve ni kha MPS a khan physical a khan ti se chu MPS a te po lu te ve to te kha ni a na se physical a kha ni sa ti an lo ni a an ti lo shi shi ma kha ti an te po kha an ani shi na na tin I apa te pun kan MPS a thok ni ni han sei ta mi la tu na kan DS ni lek lai te po lo be ve na sa khina kan te po ese ya khan number da lo wang 0 hu a ani wa tin lo te po ani tu chu MPS ni ha ni kan ju ro ha ni in ti tin sham tin na emo manipulation mo kha kan ju ro ha kan da chin nai lo ji kha min lo sha sa ula kan do a kha kha kan soi the ania pui mo kan soi mai te ro chu kan secretary sa na na won sei de te do na ya ko ne te ku sia ma kan sei be le put ta se le ti ba ta sa ti pai ule wa MPSC hi kan kya tang sam kan ba kwa ko pa ka ta ma din tham ni a ma ti te tangin dinali chan bangin recruitment ka ana pui da kan ya ba ri exam apa pui ka ana ya chung hun lai chuan exam tin kai koi na dan thi public service commission po chu ting har ani pa ni ani ha la ba Mizoram Board of School Education ni hi exam ti thi na nia ti in an al khung tang te kha kan la tin state public service commission ta la te kan an di la ti khan zo in examination kal pui da lu kha ro man chong an di ya guidelines kan di ya ka ti ra thei chuan a boi thak bio he ani state sarkar khan thei hi follow ro ti ani kan pa lo ke mani in public service commission ka ama in ai lo cha ani in recruitment kalpui ani dan kha ti te atala
กันปูเตะกูนักกันปูเตะเห็นเดียนวิธีสมปูจวนเจ็ดอันนี้ก็อันสวยเลยอันสวยตามเดี๋ยวจุดแค่ตัวอิน examination ที่อุลมังไงอาจารย์จูสกุลโพสต์นั่น exam บางอันเรามี government and service career อีกตั้งนึกอันนี้ละจูบางส่วนการทีมคุรินกันอุลดูอันนี้อดีตกินอาเฟลไฟตัวอันที่คอมมิชชั่นดินที่เตะกำลังพอดินแข่งเดียนการพูดเต็นะอันหัวเขาเป็นมิตรนุ่มเด็ดอันนั้นเนี่ยจูบางส่วนจู objective จุดที่บอกถึงคือส่วน examination system อะครับอุลุตักอินที่น่าการพูดตัวเป็นสิ่งก่อนทานดวนโซเซอร์อันนี้อะอันที่เรามาพิจารณา competitive exam นี่เราเป็น screening exam พักเอาคุยถึงอันนี้ interview ตัวดิวตัวส่งกับสังเกต interview ตัวเรา perfect ไงนักข่าวเราจะวางส่วนรีเทนนักศึกษาไปครับ interview ตัวเรา perfect อันนี้อะสุดท้ายหุ่นอันกันเลยแต่ว่า written competitive อันนี้การคุยอันนี้เลยตาการที่เด็กเตะขาหน้าอัตานขานอัตตาตัวส่วนนักข่าว written marks พอค่ะพอยิ่งอันนี้ที่อันนี้ว่ามินขัดเยียงขาน competitive examination เราคุยด่านค่ะแก่ส่งเสีย exam ด่านค่ะแก่ส่งเสียอันนี้ขัดเยียงอันละอารมณ์นี้จะพอฟังอีกกัน exam system ที่ไปเลยขัดตาให้ที่ขัดเยียงที่นี่เราเสียที่นี่เรามินการเอ็นชินาสเตตดังเต้นนี่ชินาการสอบเป็นสิ่งการอินซิร์ตัวนั้นอันที่การเตะ best practices กันที่พอสเตตที่ต่างทั้งอาจจะที่การอินซิร์ตัวนั้นที่การตัวนั้นการทำลายพอที่ตัวนั้นissue เชื่อมตัวกันที่มาอย่าง MCS Combined Civil Service Examination 2023มันครับพออันสูงแล้วเงี้ยอันกัน evaluation system ต่อไปทับเบอร์ดูกันที่เด็ดทับเบอร์ข้าหน้าตาหน้าทับเบอร์ส่วนส่วนอันนี้ที่นั่นตัวละข้า exam system ข้าดูอันสอบมันเร่งกดทิ้งเลยดูนะพอละมันเมฆอันนี้เงี้ยตั้งใจสันมีคุยแต่พอยังรินน่าอันหัดทิ้งMPSC สวยเสียงนะให้เปลี่ยนอันทรงแล้วรินเห็นอันทรงกันกองไล่แล้วว่าทำไมเราชิว exam conduct ถึงจ้างเต้ DPC ถึงจ้างเต้ limited department and examination ถึงจ้างเต้ก็แค่สเต็ปการลงหนึ่งต่อทีนะจู่พอส่วน direct recruitment ที่กับอันนี้มันก็แค่กันหนึ่งต่อที่อัน public service commission ที่อัดสับสอบค่ะอันนั้นตั้งเสียแล้วนี่in public service commission ตั้งเลย union public service commission ที่เห็นก็แค่สั่งมาให้มี national conference of chairman มีเจ้าอินเดียรัมพุปุยะ public service commission มีเจ้าพ่อกันเห็นมาหลังในจู่ public service commission คิดตั้งที่กบไปอันนี้เงี้ยชาอันนี้ public service commission ตั้งกบเนี่ยก็แค่สิอันเรานี่นะเสียมา recruitment อันเก่าคุยก็มากันเช่นเมื่อนี้นะผลกลุ่มไม่ในจีน่าอามาใส่ทั่วค่ะกันเบ่งหวานน่าต้องหันใส่เจ้าเลยสักกันดูจุMPSC มาหลักในหินเช่นเสียงคันสังกัด Department of Achievement พวงหลังที่กันมีเราหวังเงินง่อยเลยหลังเล่นเรามาติดฉีดกันเนี่ยMPSC นะตัวไหนอะเราในเช่นขัดต่อยเป็นเสียจนrecruitment framework นี่ตุกเราเห็นกันเราคัลชีนะ Department ให้หารวกันเนี่ยพันกันเนี่ยเราอันที่เพียงที่อัดสปินหุ่นใส่เราวินจะนู่นต้องอัดDecemberช่วงกันต้องอัดที่นั่นกันอัตราจบขั้นกันก็ตาหันที่ใต้แล้วเนี่ยส่วน department ส่วนกันนั่นส่วนเลยครับมันมีติดสักตัวหันที่อันนั้นที่ท่านทำมาเราช่วยข้าตีเรื่องไม่ก็ส่วนอารมณ์ต่ำจางเตะไอ้เงาจางเตะมาเก็บพวกที่ในเวทีว่าไงนี่กันนั่นที่ส่วนบางส่วนนี่กูมากันกันหันกัลคุยจันทร์มาเสกกูมินกันหันกัลคุยจันทร์เดี๋ยวเราดีเปลี่ยนเนี่ยในทางกลางจันทร์ตัวมาส่วนเห็นกูมินส่วน MPSC น่าจะพูดไม่น่าถือตัวเลยpropose ให้เราหลุดเสียส่วนกลุ่มตัวนี้กันหนึ่งตัวนั้นตัวนั้นเห็นมีปุ๋ยอ้อที่พอสอนนั้นตัว MPSC เห็น
in kumin chunga in lak pute tin ti thei lo ve mi UPSC chuan kum tira tang hian ti hian an tlang hal ve thei mai an exam kha enge na claim han ti chu mo che lo wanga kum tin framework ni san ne ke ni chu department ina a proposal ngak ring re hin kan no ma kumina tang chuan khatik kan ti ta tu nan kan dong khom ta che wa kan schedule lang chan January to March kan den April kan advertisement so chu tu kan ne chu piang chan tu nan kan in tram me ka kan dong chu kan examination committee kan control ang wan en fel so chu ra chu pakhat nan ta se pani na chuan engineering services kan ti kan thiang MBSc PWD ma PNE ma PhD ma irrigation ma service pali ma kha akhang te kha kan la thina anon pia piang mai kan hi chu adiglo MCS rules sang ne nia exam regulation ko khang ti mai la pakhat in to man ne wangin combined engineering services regulation ni ne yang kan ken ni kum lama khat di pen ya ne sarkar kum tu ne kumil tan kan tan don tu ne department palihan vacancy don proposal tibet to tu ne notify ke kan ni ka kan voi khata kum tu ru kan PhD kanin PhD kanin si architect kanin ti kan tan la kan la tu ne kan combine to don combined engineering services kan ni don so medical Mizoram Health Service si instead of GDMO te dental te ayus te nama hi ahang te kum le ko ayus kan la in sianga kan so ka kum ti lam de wa kan tin GDMO an ma dental kum de kan la hi service pakhat ni Mizoram Health Service medical exam regulation pakhat kon ni boka ki combine nila English le GS and common paper and the technical paper 1 2 3 kanina exam mga exam pakhata tisuan aw samang kantia kubel sang kan combine the advertisement so me to tenema ro GDM mo so hi vacancy notification kan deya so tipo ni se combine medical services so ni ve sim do na ai exam hinga ka MCS combine po hi MCS chau MIS chau pom se MCS combine ni tho to ang khan chuan group B gazette kan ti ho hi kan siat nual tu chu hi state tax officer taxation inspector kan teng chi inspector of excise kan pi te ne cooperative audit officer kan pi te inspector of supply ti le la tam chi any graduate jong so na ding theng chi hi inspector of supply kan la make in sianga kan exam December kan exam heng ho lom hi aboi pui a hau ta me maya combine nila kan ti le ta kum tu la mandom sarkar ne kan no la a scheme of examination sarkar and mention kumina tang hian kan tan don advertisement so mai to kan nia kumina ha tam thei tu lo cooperative audit officer le state tax officer hi chiang taka kan nei so ne dang te po alo lu ta kan an nen chiang nga combine group B gazette combine examination kan nei pok to ti kha kumina tang hian chuan in pipeline om kan ro man ni la ti fel te lo chu agriculture and allied services combined examination di kan ro man boka sarkara scheme of examination in CMA ka are de ule masan chu akum ba service association te haron the ai ya ta chon Mizoram agriculture service Mizoram horticulture service Mizoram age and veterinary service sericulture soil and water conservation le fisheries ka ho ka service parukha technical service say land based lam chi kan ni boka kan combine agriculture and light technical services combined examination tutoring kan ke tu na son pipeline la amadi pen ya han kalpi me ka association chung por ro na kha afel chuan kumina kan ti thei se lo man kum thar lam ko tan tur ni nga kan ti thei kham jan kum top lam ko ti la ti ten ma san uang lo tin sia dangin apung na sa ta ma pil hi ambitious de ba han soi po har sadi ule ka ama ka san ni se chuan han tia chuan exam kha kan combine chu mai do ni engineering services medical group B gazette chuan MCS combine sa ni ka tu la san agriculture and life ni chung lo po chu neu hi chu om chu ba kham ka chu isolated recruitment ka chu akal reng thu do na ma chu combine thei hi tu na kan chairman te kan member te ne na ro man nen commission hian tu hiat thleng lem lo hian kan local puya chu tu na nasna ka MCS lo MPSC na exam kal phunga streamline chu ne tin MCS combine exam a hian as a rules and oma kan examination guidelines ne kan han ka pa amaro chu du tu sam lo lai le tin
abi takin zirlai te hian UPSC exam nen hian an lo te kina UPSC ang devin te what limit om lo UPSC chuan UPSC om si han thi te ten essay te hian ke ne chuan panga pakhat chan tu kan UPSC section A le B om pali ve ven da pakhat ve ven changa an ne chuan ma za som ti panga ve ke sa som nga ni ka tiang chu sang UPSC ne na in ra in deuh turatan kalpuya thanga tin what limit te tin chu sang azo na om dan ko kan han tia scheme of examination ni akhang lakin MCS combine tan kan ndo man ko kumin MCS combine tan man chan tu ra niya chu tia ang chu a policy framework kan kan siamin kan duang chu maya amara chu sen kan puang zar lem lova kan mang chu mai sarkar depend ya na min pom pui na le shet pui na nen chu tia ang kan ruam man na chu kan chen me nga soi kha kan supplement kan sei bel bok ni ta se chung te chu MPSC ina recruitment kal pui na se la ta na tun mai ni lo kum le mai ni lo hun ta ka ta na chatur zo kan ya tin transaction and allocation of business rules kan ti te po kan lo na nei ngai lem lo kam son thum lai hi in POB rules te po hi nei ve thalam ni kan tia kan an soi howa kan an tia hi kan nei ta ti khan til sang hi a policy framework kan nei thara chu te chu kan chairman se kan supplement ni ta sela ni china kan examination so yang kan examination answer sheet te hi kan hai reng lo wa ke ni cha kan ni tu reng a he kan ngai a ke phei chan ka ke ni level a phei la mu ko kan ho to lo wa answer sheet hi kan member te chairman te chan sei lo lo man ta an mu ngai lo wa ma kan an compile an tabile te chan tang khan ri te ni za lo chu ka heng za phi king phei tu ran ni hela hi ma men ang oma chu me za chu interview wa he som sai tu na sai thum tu ran ni nun tia ti khan kan ke cha kan answer sheet po chu ti khan correction te thalwa te thil chu worksheet ang khan ni tla wang khan kha tabulation sheet te ka ti khan an yang khan kan lo tha ngai takin kan tia a tia non en don po in xerox copy kan pe chin lai kan te ma ya he tiang ang hian ni in MPSC and Thilan manipulate an lo ti dik lo ba an eng lo wan yang ti ngai tu an he kan nei lo le nga chu tiang ang amin han ti ta ka chuan mi non deng ta ke ni na ngai that ta kan ti ra kan rin em ma hi ring lo de ta tan chuan rin len thei ta po lo ni mai om nge chu wang chuan tabulation sheet te tabulation kal phung te po hi ti ma siam that de chu than ni kan ti amara chu kan ti to zong MCS combine ni mo tu nan nimin mai khan result agriculture service post pangatan result kan ti so ka in sianga chung zong kan evaluation te ma lo kan ti so te pin tu na kan ti mai tu zong po hi chu systematical chu ni aring hel zong aring hel tu tan chuan aring hel mai the te po ni mai the ma se kanin sil fia na hian kanin ti fia angen kanin ti fia anga min pom sak ta ola kan du le khiat fia lo te po min zo ta ola answer sheet hi kan lo ta kan lo siam to ne wangin khami booklet mang khan kan han tia RTI hian min han lu chi ta ke ni point RTI min hom le nem kan ti peso lo wang han ti te bo lo win kan se kan candidate te hian coaching institute han jom du pura candidate te hi ki an sat paper an dil so ro ten lo ti ka an dil so la kan chu eng din hurangen din na eng ting en bo sai le je se ti ru lo kha an ti chu tiang den sa an ke chuan an khami mil khan coaching ten in local pe lo train na ti khan chu tiang tan chuan an ni tang kai he an sa si an mu le ta an ti khan amai ro chu ke tiang ang zonga MPSC ti te na alo omani ti hi kan ni ro khan lo ngai lem lo wa lai sa ta kan lo chin kha ngai chat lo the na te po chu ro ma kal tung kem te ma kan siam chat te po ngai om nge wa ti te po kan an nei thar de wa so lai chu kan control le je sinan soi la ya kha an ni ta sila kan kal tung hi full proof ani kan ti reng lo wa amai ro chu he le sen kan kal puya recruitment ta na ta kan lo man ani ti lai ro hi chu MCS combine bi ka khawam bal man alang ani ma kan an soi ni ma ya kan recruitment zong kan kal puya ni ya MPSC recruitment na hi commissioner nom hian mi sina kan se del hi lo ri ma ya phim khur ngai reng ti sol ngai reng lao reng ga na thok ni lai sin ri ma chen la ya chuan piat chian tok lo wang te tin a department ne na in ron dan buai nge tlema buat chuak deu wang ha
thil fel hlei thei lo ang chi deuh han ti mai la niang chu kan talan chu chu ACF kan exam kan kalme ka a department kan in rom dan ka asmooth thei tlat lo chu chan min ti buai ta ni in qualification chin hing eligible ti lai ve la kha kan tinan ara chon zoology botany chemistry te lo tu mai ya and any other qualifications are accepted by the government then ta ma se tunlai chuan zoology khalon met apply zoology chemistry ba ka biochemistry botany ti te nge ni biochemistry ti te nge mani biotechnology ti vel khatiang life science nin manlai an ara ti lai om lo chi te ka alo om ka tiu maya han diku don tak ka jon khatiang degree nei ka alo in class sup ta maya ing ti ne kan ti khatiang vel ka rin ai yan hetia pon la mina kan zusia ta zusia claim lo rin ai til harsa legal implication nei ko case ti mai thei ka alo ta mong ya maya chung te nen chon thei tu pin kan han chuan ya pui le tran pui le support ki kan ma mun me ma kan encourage dengan ni ka kan soinon le ta sela chung te chu kan ni ta sela na khusia ma hian kan statement kar semanga ni china kan chen cho ta kan chen me ti kan atol ti angin na kon pu tu na ina ti khanin han kan in kom ho chu je langa in man mo toy ka se lo wa kan subject hi a try ang renga a chen chon in ning a to view mai thea poni se hun in hun kan la rei to lo wanga soi don chuan soi te tu ro ma ma ro chu soi ring na hun poni point ke ka se to lo wa poni se voina kan thil tum in sia nge mon di kan han soya kan soi tum chu ing lo wani tu na kan soi ta kan khan ke ni hingoi renga thok kan nia hey exam conduct high degree of professionalism mamo ani country India ra ma hianin hete ang athil chi sang exam conduct thing hianin rin ai hian kan changpum thiana abik takin UPSC achangplung emema ke ngei po UPSC huai exam to train le lotin na chang to chin te po kan nia ka chianga chu state dang hian ti han kan an en ton na state in public service commission kan neya tiang chuan nalak abik takin asang chin pe chu a hau tak me mani chu ba jonin tuna kan ngai thak ta kan khanin khoi emoni lai chuan election han tiang deuh lekhinia emoni a fil failo han ti don chuan ni chia lo ma se a fil fai chung khan tuê mo mita kha chuan a fil failo lai zuk muai mo in ti lai kha a chin ani chu bang chuanin in silpia fo te po kha alo ngai ni te poin alanga chu ba chun poin ni hian kan ti tur dik tak kan ti ni te poin kan in sedewa Mizoram mi puite ma kan puan so du ber poin ni kan ko san chu ani maya MPSC arin tlaka rin tlakin na kan thok zel don ani ti hi atop na kan kon pulun tu chu ani